Good morning, everyone. My name is Karugalio of Class 8, representing Blue House. Today, I'm gonna narrate a short story about a man who turned into a python. Mansairi in Tan Guan Mai. Thầy đấu nằm akhat khao kapui mek na kakai puna nai rana lungbu mai kai kai khun akhat nai khwane. Kakai puna nai ko lungsi pui jeng roi tan roi mai gan khau ni phigui tat mai gan khau ni ta cham tan tan na lungwang khwane. Nai kha tho kakai puna nai ko lau zip ta the tuwe. Lau zip ta na tan rian ra na lung the. Ting mi akhat kapurui kana ta thing riam tat ro tu na du lo ti na riam tat kan mai thai tho kapu tai lo pa khau nap gan swang na kha dimbam tiki thai mak dek na khwan ran hak mai khwan akhat ra dai ra thau khwan ne kum tiki kapu tai kapum mazai than khwan kan khwan the kakai lo pa byak thang roi khwan khat pat mai ta kana puni chulana asai to boilun cho kada da re tu na guang the guang tiki kapu tai kapum mazai than khwan bam khwan the kana puroi apa nang to boi suna hai kum kan tong cho tu na than tiki kapuroi jin pule ai nap gan swang na kha dimbam tiki khwan ran hak mai khwan akhat kau kai ye hai ta chu lo rap khoroi hai kum kan tong e tu na sai kana puroi sadat khwan ne apa le hai kum me thai tho kha zan ta dimdat ri tho tu na sa diki kapuroi daw khwan ne ai apum mazai roi than su mazai roi mansai suna luk mai tho ngam mage hai ku mai khang swang tho than gwan swak kham kan the tu na kha zan ta dim loi mak san dim loi rap tiki than gwan swak tat kan the kapu tai kana pu tai ram chak mek na kap the kapu ni kana pu ta jaw na lung ham mak hak na kana pu deng kho gui na kap tam the kapuroi kana khau kadi lo khwan ne zen pule ai than gwa na tatbam khwan sini nang ta jaw khang tingkum pum gwang pande tu na kadi lo na tat kan the azam pari ri tho ai khare loi ro the thongku them. Thank you, Ms. Karigalu, for sharing with us a meaningful story.